Inte nga ro din, amwen, ken denggen di pa nakaibasa ti problem of the day ni Alvin iti Alaminos City, Pangasinan. Sagudayan nga ro ti surat ni Alvin. Dear Cousin, sagbay man ti amin ket kablawang kay tinaimbag nga orasyo ti tanemar si studio. Kastamet ay nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya idi daytoy nga nalatak nga programam. Naawis met ti riknak nga mangiburay ti pakasarita kasinyong ngamin ket addaanak iti parikot iti agdama. Nabayagen nga subsubaybayak dagiti programa yu iti Facebook ket pakaliwliwaan mi launay nga agdengeg kadigiti na dumaduma pakasaritaan tapod no launay nga ada mapidot nga adal. Ket ita sapay ko ma tada iti met ibinglay ko nga pakasarita ket pakapidutan yu met ti adal ken mabali na pagsarmingan ti biag ti tunggal maysa nga makangeg. Ilinged daklatan itinagan nga Alvin. Baruak paylaeng kasinyong agtawenak ti 30 ket 2 maysa a call center agent nga agpapaay iti syudad ti Baguio. Tubuak iti Alaminos City, Pangasinan. Irugik man ti pakasaritaak idita agar-aremak paylaeng ken ni Dayan. Ni Dayan nga taga Baguio City metlaeng nga padak nga call center agent ken katrabahwak iti kumpanya nga pagpapaayan mi. Yes, ma'am. Is that all, ma'am? All right then. Thank you very much and have a great day. Alas 6 gaya men iti bigat. Alpasen ti jutik. Isagana kung di gamit ko. Tag time out takton. Sigurado nga gururay ni Dayan. Oh, Alvin. Alvin, pare. Oh, James. Oh, pare, nagtutulog kami kadi kakadwa. Baka kahit mo't sumurot ka na kami. Intayo ag KTV bar. Moreta day off tayo yung tinubigat. Ken long weekend. Ha? Ay, dakayulatan parang James. Ha? Di ka umay? Kastaman timba kami din. Oh, idi manin na pang kami nagbar. Di ka manin mayen. Tapay. Di ka di manin Dayan? Di ka puna? Ha? Alvin? Kwa pare, uwan. Ada ngamin nagtulagan ming date mi ken ni Dayan. Date? Kasano nga date agad? Ar-armen mo pa lang parang Alvin. Ha? Panagrik na kami ken dandanin aklunan ni Dayan ti panagkayat ko, pare. Oh! Mas daawak ken ka parang Alvin. No apay mo nga kinayat mo dayjay nga Dayan. Ha? No nakararte. Kasla mo la anya nga. Kasla mo la di tagabambantay. Anya tiket mo sa akin. Kasla di mo madmadlaw parang Alvin. Kanayon nga dildilawon di kiti kakadwa tayo. Iso nga man manulaeng ti nasingid king kuha nga kaubraan tayo. Gapo ka deta kinaarte na. Kinadillaw na tipada na nga tao. Ay, anya ka diti dildilawin na kata kayo. Aw mati dildilawin na kanya. Ay hapo. Nadillaw iso na. Dete kaubraan tayo nga ni Princess. O, ibaga na idi nga. Kasi lati, sango-sango pa yung ibaga na king Princess nga, daanglit na. Anya? Wan. Edi, malamalpas ti duty tayo. Agawid tayo kuman. Limabas lang ni Princess, itilikodan ti cubicle ni Dayan. Anya taytan, kunana. Anya taytan, nagbangsit. Edi nakita na ni Princess. Sana inasidgan. Ibaga na nga. Uy, nagbangsit ka. Daanglit mo. Kunanakit din. Anya? Wan.
Ukit, hindi na minsan. Kastamat dati supervisor tayo. Oh, hindi na pa na kinasaritan ni Dayan. Kit, diretsahan ngayong baga na. Nga, sir, iya da yung mantangiwat mo, sir. Kit, nagbangsit ta sang aw mo ko na. Kasta ka di. Amangan mo no, dabangsit nga talagat sang aw na. Kinamangan mo no talaga ada ang lit ni Princess. Parang Alvin, angim, masapol ka di nga ibagam pelang na prangka. Ibagam ka di face to face kada kwada. Sa bagay. Ore mo siya, no ada maangot ko itipadak nga tao. Mabainak nga mangibaga king kwana. Kasla nakarigrigat man nga ibaga no itipada matao nga madi nga angot na. Exactly pare. Dada di point ko. Iso nga na alas tugali na dahil nga dayan ko na. Tadi na pampanunutin timarik na tipada na nga tao. No kasta nga dilawin na no adda madi nga maangot na. Bali pare. Ore tawang mo ti madi nga angot ko. Ala nga ron. Kami nga ron din JKTV bar pare. Imbag man ta saan ka nga simurot kada James Alvin. Ha? Kunak, imbag man ta saan da ka nga naawis. Napanda ka no nag KTV bar. Ay kwa. Imbagak nga saanak nga sumurot kada kwada. Ngamin ket napatig kanyak dati nagtulagan ta nga dita. Dayan. Nasayaat man to kasta. Pakakitaan nga napat pategak ngem dagita barkada. Ay ketuin amumet no kasano kapatig mo kanyak. Dayan. Nagyaman nak Alvin. Kwa. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Itata makitam ti patig mo kanyak. Kaanok tumat nga maamuan. No, anyamat ti patig ko king ka. Dayan. Maganatan ka ka din? Ha? Saan mat nga ti maganatan ng nabayagak madagar arim king kan? Nasurok makabulan Siguro mat kat napanik na king kan nga pudno ti ijay-jayak nga ayat king ka. Dayan. Ti kinagpaiswan na, Alvin. Napili ak iti may nga lalaki. Ha? Masela na. Ada digiti jak kayat, iti may nga lalaki. Ngan once, gaaddaken kuha na tayo nga jak kayat, ma-turn off akadagos. Kaslamok na bagbagam. Ha? Kasla da idiyak, no anya deta di mo kayat iti may nga lalaki. Talaga? Sige man? Anya di kiti hangko kayat iti may nga lalaki. Di mo kayat dati jak sigurado pudno tayo ito sa mo kayat adda ang lit na. Ha? Apeng amom. Ha? So, agpaiso? Uwen, number 1 launin ka kayat, iti may nga lalaki. Deti adda angot na. Deti adda anglit na. Pakakitaan lang nga, dugyot ti bagina. Nga saan na nga daldalusan ti bagbagina. Nga, don't worry. Saan ka mat siguro nga agbayag, nga agar-arim kanya, no adda anglit mo. Tano ko once nga naangot ko nga daanglit mo, hindi ko mapelaan nga binasted ka, Alvin. Ay, no kasta, awan ti anglit ko. Awan. Di ka nagpaiswanan na, nabanglo ka. Apresyarek unay ti lalaki nga nabanglo. Kaya nasawen, nadalos ti baging. Nga, saan mo ipalubos nga, damadi nga angot mo. Anya pa iti jak kayat iti may isang lalaki, alaman?
Dete. Ala, sige, ibagam. Sige, ibagam. Dete na bang city. Sangaw na. Dete at the bad breath na. Pudula ulit ibagam. Na, may isa pa deta. Deta may kaduhangan siya kahit leuna iti may isang lalaki. Dete at the bad breath na. Kaya alaman, imagine, Alvin, nga ti manobyog, kahit at the bad breath na, kasano pengarod na ag lips to lips kami. Wunmit ka diya. Sa bagay, ang don't worry. Don't worry. Saan ka kumamot nga agbayag, nga aram kanyak. Kanayon kamot nga kasasarita. Oh, di ti, kaya't nasawen, nga saan nga nabangsit sang aw mo? Nga awan ti bad breath mo. Urek na nabang aran, dayan. Uray no kapagpangan mo, awan met ti maangot ko. Ngamin, ti paggapuan ti madi nga angot, ti sang aw, no ti bad breath, saan lang ti yan tingiwat. No di kat manipod ti kaunggan. Depende ka di kang kanim dayta. No basta, safe pak. Uwen, safe ka. Awan ti anglit mo, awan pa ti bad breath mo. No kasta, anya pa lang harot ti, Ryan. Ha? Anya pa ka di tinaskan nga ramidek. Tapno no, aklunem ti panagayat ko, dayan. Tinaskan nga aramidem, tapno aklunek ti panagayat mo, uwen. Orayan nakamal pa sa mangan. Anya ti kahit mo kasawen, dayan. Ket damdamagim kanyak no, anyat masapul nga ramidem, tapno aklunek konti panagayat mo, saan ka di? Uwen. Iso nga rot, ti aramidem, urayem laeng nga malpasak nga mangan. Ay, ti kahit mo kasawen, into numalpas ka mangan, isunton ti panangaklon mo kanyak, dayan. Uwen, Alvin, iso nga orayem laeng, tamadamdama, asong batang kanton. Yes, sige, ilipas mo ti mga tulungan ka, subuang ka pa'y dayan. Oh. Ape nga kaslag nervyos ka. Maragsakan na klaon ng amin, dayan. Di mas baalan ti ragsak ko. Oh. Anak kong aya, Alvin. Diyak amin mo. Kaslasangag pa iso nga. Nobya kan, dayan. Pues, masanay kan. Ngamin, manipo dita, nobya na kon. Nobyo ka. Kat adata diti unig ti silid ti motel. Dakas ka di? No, kakaklon ko laking kakat adata dito yan. Amang ano'y panunutim nga gunggundawayang katayan. Sa bali ti panawin itan, Alvin. Sa bagay, di kantog babawi dayan. Nanyaman ti mapasamak ka data. Di kanto baybayan. Mamati akeng ka, Alvin. Kan tapno paniknikak. Nga napudno ti gandat ko king ka. No kahit mo, sumurot ka kanyak into no bigat. Apay, papanam. Agawid ang amin di Alaminos. Inaksarong karan ti pamilyak, inak umiliw. Amumat nga taga Alaminos ak. Ay, wen. Saan ka di nga adayo ta Alaminos? Manipo di Bagyo, asidig lang. Saan nga unang adayo? Ken, ma-enjoy mo matip biyahe no may ka. Gamin ka naka-motorsiklo ak. Saan nga traffic no kwa? Motorsiklo?
When? Ay, awan ka di ti four wheels mo? Taapin nga motorsiklo ti lugan mo? Ada motorsiklo ijay balay mi di Alaminos. Ngem kay ko ngamin tag motor nga umay diti Bagyo. Ngamin ke iwas traffic. Na tiptipid pa iti gasolina. No kasta da kutsem? Ada. Ti kinabayag kumit kag trabaho ti call center na tamat tinaipundar kon. Amangan met no susaren ti pamilyam dati kutsem. Saan? Dapat bukod da ngalugan da tatangkin nanang ko. Dapat bukod da ngalugan da tatangkin nanang mo? Wen? Dapat personal nga kutseda. Sa bali pa dedelugan nga pag i-deliver mi kadigiti produkto mi. Dapat negosyo da tatangkin nanang ko sa jay. Negosyante da kiti naganaking ka? May sada kadigiti kapipigsaan ti negosyo sa jay mi. Kadigiti kang runaan nga produkto ti siyudad ti Alaminos. No kasta da mabalin ti pamilyam? Saan matama ko lang at mabalin na? Uwen, mabalin, adda. Saan mimot nga iparparamag nga adda mabalin ti pamilya mi? Panakilan ka diti balayo? Gagangay lang. Napintas mo ti balay mi? Saan ko may baga nga mansyon? No kasta, back nang kayo? Aping nga trabaho ka call center agent iti Bagyo. Nabayag namin nga arapaap ko. Kahit ko ngamin, ti adamat ti bukod ko nga trabaho. Adamat ti bukod ko nga diskarte ti biyag. Mabalin ko mamat nga siyak ti mangituloy ti negosyo da tatangkin nanang. Angem sa bali lang mat ti adda surutik nga bukod ko nga karir saan ka di. Dati nga arapaap ko ti agbalin nga broadcaster ang aslang malabo. Sige, angin away ka di ti Alaminos? Saan? Syudad ti Alaminos itan. So kaya nasawen, ada kayo ti syudad ti Alaminos. Wen. So progresibo ti Ilio? Syudad ko nam. Wen. Wen Tiginagpaiswan na, ado ti turista nga umay ti ami. Kaslamat la Bagyo nga syudad, ado ti turista. Angem no ditoy, banbantay, itiyan mi met, igit ti baybay. No kahit mo ipasyar ka to di 100 Islands. Wen, kahit ko, jak pa kami nakapanit 100 Islands. Inadto pasyaran di ti isla. No kaya't mo to, banana boating tando pa eh. Banana boating? Uwe, naganas da ijay. Datay, adda sinan saba nga kaslang boat ko agkapit ka, santo guyuden ti motorboat. Kasla, wen amok daytan, mabubuyak daytan. Wen kahit ko dayta, kahit ko apadasin dayta. Ti agsakay iti banana boat. Sigurado ka, umay kanong bigat. Talual daw tanong ka sadyay, gapo talong weekend. O sige, kahit ko launay, kahit kumet ti agpaspasyar, kahit kumet ti maya dayo diti Bagyo. Agyaman aglaunay dayan. Agyaman aglaunay. Angem dayta ka diti rantata dito eh. Pagsaritaan talaeng ti papanta ti Alaminos. Saan? Di mo ka di kaya't agpasyar? Pasyaran ta. Pagpasyarak. Agpasyar ka dito eh. 2 islands ko. Ha? Ano nga 2 islands? Naji lugaryo at 100 islands. Impaigim mo ti barukog mo.
daytoy met ti two islands ko. Sakbay tamapan agpasyar di 100 islands yo. Pasyarin pa lang dati two islands ko. Alvin. Dayan. Wow. Nagmayat ti sukog dati two islands mo. Dayan. Kasta ka di. Ket pasyari mo na. Anya ka diti mabalin mo yung aramidin di 100 islands. Mabalin mo met aramidin dita two islands ko. Ay, kasta ka di. Sige. Mabalin ti agi snorkeling. Gusto eh. Adapi kuweba ijayam eh. Ha? Ada day isla nga da kuweba na. Mabalin pa yung mga nasadyay. No, kaya't mo agad mga anak titi kuweba. Aguri ka, saan? Saan? Ha? Saan? Saan pa nga mabalin? Anya? Saan ka pa nga mabalin nga mapandi da kuweba? Apay mo, dayan. Siyempre, agad step by step mo't Saan mo't nga dagos nga pasyarim amin nga isla? Gap-gapo mo dito two islands? Bapangkan iti island nga ada cave na? Saan pa ila? Ay, sa bagay. Uwan mo't kiti damdamo tapay laeng. Maawatak na yan. No kayat mo? Saan ka nga mang ti island? Saan ka nga mang ti kuweba? Sumrek kalatan. Anya? Angin, magusto ak man dati ibagbagam nga banana boating. Kasla kayat ko aglugan iti banana. Ha? Agdata ka. Kaaglugan dita banana boat mo. Ay, kaslamog dati pagbagam. Sige. Dita. Ibaba na ta short kon. Ibaba na ta boxer kon. Makita na ti banana boat kon. Wow. Panakilin ti banana boat mo, Alvin. Uwen na yan. Nagganas ti aglugan dito banana boat mo. Kastoy ka ditirik na namat laeng ti aglugan ti banana boat ije 100 islands. Alvin? Uwen. Kastoy ti kagalas na. Kastoy. Kastoy. Medyo aglagto-lagto. Uwen. Kasta. Agtaltatag. Talaga. Kaya't kung arod ti aglugan iti boat. Banana boat iti 100 islands. Angin, sabsabali lang ti banana boat sa jay. Kasta ka di. Sa jay, tumaray ti banana boat. Dito'y saan? Naka-steady laeng. Angin, magusto ka launay dito naka-steady ka banana boat mo. Angin tulagin din dong agtartaray di banana boat. Alvin. Dayan. Alvin. Dayan. Nag-alas kayam tiyag lugan iti banana boat mo, Alvin. When nagpaisong, nagangganas na siguro, no? Ijay to Alaminos. Aglugan ka tumanen yung susto nga banana boat. Sige. Excited ako nga. Sumurot keng kay Alaminos. Alvin. Excited ako launa yan.
Oh, nakastriktan niti Pangasinan. Mano nga ililaengin. Datanto ni Jalaminos. Api kasto diti ayan nyo. Oh, nagadot malabsan nga glalako ti oyster. Wen, kasta nga talaga. Anya dita, nagbangsit. Ha? Anya tinabangsit? Ada nalabsak nga agat ikan. Nagbangsit. Agat nalaes. Ay, baka dalang tinalais nga ikan itinalabsan ta. Adayo ka di pa iti ayan nyo? Adayo ka di pa iti Alaminos? Mano nga oras tan nga agtab travel? Dandanin. Asidegen, alis to lang gaputan nakamotor ta. No kuma 4 wheels, akit na baybayag ko matibiyahe ta. Oh, datan dito yung Labrador. Anya dita? Adaman na angon ko ng agat ikan, nagbangsit. Ha? Apay puro agat ikan ti malabsan dito eh. Ay, kasta nga talaga, tayo sumuti kang runaan nga pagsapulan ti tatao dito eh, gaputa. At tayo tigit ti baybay dito eh. Oh, datan dito yung swal. Oh. Uri dito eh, agat ikan. Apay puro agat ikan di iti il-ili dito yung Pangasinan. Ha? Kasta nga talaga. Gaputa isot kang runaan nga produkto da dito eh. Isot pagsapulan ti tatao dito eh. Kasi gayan ti angot dito Pangasinan. Agat ikan. Unay matin. Dandanitan. Sumarsaro nun ti siyudad ti Alaminos. Sinig tayo ti Balaymin. Uray dito Alaminos. Agat ikan. Unay matan. Asidiktan. Dito tan, asidiktan. Dito ka, dito balay yun? Wen, dito yan. Atsan? Anya dito, nagbangsit mo dituin, Alvin. Ha? Apay? Nagkaroon mo ti angot dito nga. Agat ikan mo dito yung lugar yun. Unay matan. Ay, saan ka agbabain balasang ko? Ay, pasensya ka dito yung lugar min, Ay, di kami mo't nakapagsaganan. Di kami mo't nakapag-urnos ti balay men. Tadimot imbagbaga ni Alvin kada kami nga. At dagayam isang put na nga napinta sa balasang. Ay, huwag nga raw. Ay, sikamat kami baraw. Kumakit imbagam kada kami Nga danubyam nga isang put mo dito yung balay. Kababain mart. Dala kayo sagana kami kumamot yung kakaimas nga taraon. Naimas mo digiti taraon ngayon sagana yung tatang, nanang. Agit, amoy yung bagyo kut awan ti kasto yung ikan. Kandigiti seashells, seafoods. Awan sa jay, no adaman, kandigiti restaurant laeng. Ay, magustom ka di ba't lang ti seafoods, balasan ka, dayan. Ay, ano sa mun Kahit no kumangamin imbaga ni Albeng, akit nakapagsagana kami kumano anya digiti magustuhan balasan ko. Okay lang, tita, tito. Talaga? Dayan, okay lang? Mangan ka dito. Dati ni oyster na imas dito. Sa balilatan, Jack namin mangan ti oyster. Ha? Anyang roti kayat mo? Baka kayat mo dito Dati napindang na ikan. Ore dayta tsakayat. Ay, naimas dayta. Balasang ko. Isawsaw mo ti sukat sili. Wait. Naimas nga isawsaw dayta. Man, saan nga napgad dayta? Naimas. Araman ang balasang ko. Salatan tito. Kuha ngamin. Agday diet ak amin tito. Ha? Agday diet kan. Nakaseksikan to pa dayan. Sikil na. Tsakayat ti mangan. Ha? Tsakayat ti mangan. Di ka di mapisin? Wen. Nabannog ka kiti biyahe. Kaya't ko ti agid da. Ay.
Anyang orti ba katatatangin nanang? Iba kam latang anak sakit ti puksit ko. Ah? Anay ko, anak ko ang balasag ko. Apay, anya ti masakit mo, anak ko. Kuha, tita, tito, nagsakit ti tiyan ko. Siguro kat detikinan ko, di magas kami ngamin, di magas kami di la union kat, siguro iso nga nagsakit ti tiyan ko. Anya, anay ko, sikil nak. Ay, wan, tatang, nanang. Nangan kami ngamin sa Jela Union. Amangan no isot gapunan no apeng agsakit ti tiyan ni Dayan. Mabalin ka di nga. Dakailatan di mangan ta inak iti silid ni Alvin. Ay, sige. Uwan malasang ko. Ay, bakit? Ingka man ikitaan ti agas ti sakit ti buksid. Diya balasang tayo ni Dayan. Ay, wen, ikitaan ka iti agas mo. Amangan no, adalaing mading anakan mo, ijela unyon. Sayang mo, di kita indasar mi nga kakaima sa makan. Ay, ito nulat ta maminsanin, tita. Anay ko, nagsakit na talaga ti buksit ko. Ay, alas sige ka raw. Ay, Barak, Alvin, kuyugem ka raw iti silid yon. Silid mo, lagi na. Tano malaingan madam na maimbagan lakit day. At kadwa taon nga mangan. Kasayang nagitin sa ganami nga kakaima sa makan. Uwin tatang. Intang aro din Dayan. Intan. Pasensya ka na no. Kasi tinsagana nga makan, tatatangkin nanang. Pudnuti ko nata nga saan ko yung bagbaga nga, kadwa ka nga si Mang Padidoy Balay. Ha? Mabisinak. Naawan ti bisin ko, iti nakitak na kiti makan, kinaangot ko. Ha? Api ka di, anya ka di tinaangot mo. Awan mo ti madi nga naangot ko, kadagat ti makan. Siguro may kawak lang. Agat ikan kami. Nagbangsit. Aglalo na ti pindang. Grabe kas lang makasarway tayo. Imbaga ta nagpambarak nagsakit ti tiyan ko. Kinibaglaing yung dadabalong ko nga chocolate bar iti bag ko. Isulatan ti kinkinang ko. Saan ka nga mangrabiin? Saanin? Okay ako. Nabsuga ko niti chocolate bar. Basta. Maturog ta nga rin. Sige. Amok ka na banog kayo di biyahe. Ang iminto no bigat. Intan to agpasyar di 100 Islands. Saan tanto ag banana boating. Kaya't ko nga mapadasam nga aglugan iti banana boat dito 100 Islands. Imbag dito silid mo. Ha? Imbag dito itawan ti maangot kong agat ikan. Ngayon, saan ko nga panaguyaw saan ko mga kasakit tinakem mo, Alvin? Sa bali nga talaga ti angot dito lugar yo. Ha? Agat ikan nga talaga. Saan lang nga ti aglawlaw ti agat ikan. No, Dr. War, agat ikan. Sorry to say, angin, itay nakalanglang ko, danatang nanang mo. Ure isuda agat ikan. Ha? Ay, pinanunot ko, gapo siguro ta iso ti pagsapulan da. Kaya ninanang mo tinagluto ti ikan. Iso nga talaga ti pagsapulan da. Iso ti negosyo mi. Iso nga siguro, maangot mo, angot ti ikan. Sa anak na siguro nga naruwam, gapo ta. Nasanayak iti kamanbantayan. Itaklaang mat nga makadanon iti asidig ti kaikanan. Sa bagay, ang masanay kanto. Imbaglaingan ta saan nga agat ikan dito silid mo. Talaga nga kanayon ka padalusan dito silid ko. Uri no adag di bagyo, saan nga liwayan nga dalusan ni ading ko. Damot kasukat na. Tantandanak mo't. Kanayon nga madalusan diti aircon. Kanayon nga mapusitsitan ti air freshener. Nagmayat nga rod.
nagbanglo. Awan ti maangot ko nga agat ikan dito eh. Kaya imbag si ka. Imbag ta saan ka nga agat ikan. Uri no agat ikan dagiti naganak ken ka. Ha? Agpay sumit. Imbag ta na banglo ka. Alvin, iso nga kay ket kalaw. Ket anya. Tintag pa share di 100 Islands no bigat. When mayat nga ma-experience mo di dyan 100 Islands. Ket nga 2 islands ko baka nalipatan mo. Ha? Dati 2 islands ko. Di mo kadikit nga pasyaren? Ay isang man na. Oh, bagus mo kalaunay na. Umay ka nga ro din, Alvin. Umay ka, handa pasyaren. Di 2 islands ko. Dayan. Napasyar ko dito islands mo. Ket? Idirabi nga data dya bagyo. Saan mo kinayat nga? Nagpasyarak ti isla nga dakweba nam. Islam nga dakweba na kulak kuma. Ha? Hindi kalman. Mga anak ko may ti kweba. Ngayon di mo kinayat. Mawatak ka po tadamo talaeng. Anya ti kahit mo sawin. Baka mabalin nga mga anak ita ni ti kweba. Mga anak iti isla nga dakweba. Adakweba na. Dayan. Sa bagay, ti panangikuyog mo kanyak, panangisurot mo kanyak diti lugaryo, pamaneknek nga napod na ti panagayat mo kanyak, Alvin. Pasensya ka matin no kastuyak ka na dilawak, lalo ka digiti madi nga mangangot. Okay lang, maawatak. Patsek nga di naktulukwen, di naktusaktan, di naktubaybayan, ken di naktu isuksukat. Saan? Saan na pulos dayan? Ipatpateg ka unay-unay. Ipatpateg kamit unay-unay, Alvin. Iso nga ita. Sige. Palubusan kan nga pasyaren dati kwebak. Te islak nga da kweba na. Talaga? Saan lang nga digiti duwa nga islands mo nga da pilgrimage na. A pilgrimage nga talaga. Wen, dito island. Tapos dito rebulto nga nakaparabaw. Dito basit rebulto. Dito basit nga bato. Nakakatawa ka talaga, Alvin. Ket ita, inako ni ti isla nga dakweba na. Ket dito'y nga mga anak, naimas ti mga niti unag ti kweba. Dayan, sige nga road, Alvin. Go, bumatok kan. Tama makadaanon ka ni ti kweba. Kanim, mangan ka ni ti kweba. Alam ko, talaga, manipod iti 2 islands mo. Bumatok ako. Danunek ti isla nga dakweba na. Asidega kon. Apay nga nagsarding ka. Kaguloy ka. Apay. Ha? Awan. Sige, ituloy ko. Ituloy ko yung masitig mapaniti kweba. Ano dito? Apay. Apay, Alvin. Apay nga nagsarding ka. Dakas lang mati nga maangot ko. Anya ti kunam. Dakas lang mati nga maangot ko. Saan man nga dito saan man agapo iti aircon? Saan man nga agapo iti tawa ta nakaragap mati tawa?
Agga po siguro tari daw. Dakas lang, pamilyar ka niya ti angot na. Anya ti bagbagam. Ituloy mo ka din Go, ituloy mo kat mabitina kon. Intro mo ti ulo kon. Alan inrugim sa mo isardeng. Sige. Inako ni ti kwebam. Takane kon ti kwebam dayan. Go. Ang unay na detan. Apay, kikikis ka. Agat ikan. Ano yung detan? Apa unay, dalang ab ko pa'y agat ikan. Ano agat ikan? Agat, kuha. Basta, ada agat ikan nga naangot ko dayan. Unay mo tan, agat ikan. Pasensya kay tayo dati nagpugkawag nga, ada naangot ko nga agat ikan. O di ba kulaking ka? Agat ikan dito aglawlaw yo. Agat ikan pa di kiti tattao dito eh. Kita naangot mo ti agat ikan nga aglawlaw yo. Naawan pa ti ganas mo nga mangan ti kwebak. Imbaglakid din Tapos pinagsakay na ti banana boat mo. Uwin nga ro dayan. Api ka sa tilangam. Angot ko pala ti agat ikan. Sige, maturugtan. Intantog paspasyar to na bigat. Unay mo tan. Kasanok nga tang ibagakin ko na. Nga saan nga dati saan nga dati aglawlaw ti naangot ko nga agat ikan. Naimutan. Kasanok nga ibagakin ni Dayan nga nobyak. Nga dati agat ikan nga naangot ko. Dati mismo nga kweba na. Apay kasi ti angot na. Bakit di tayong sarding kung talaga nga matubak ti kinabangsit na. Nabang lumot ti angot ti bagina. Nadalos mo. Nadalos pa ti suna. Managing dadalos nga ti bagina. Nabang lupet sang aw na. Inangot ko pa ti kilikili na nabang lumot. Nabanglo ti payod na. Ang itay ibabak te pantinan ta mga anak ko man ti kweba. Minga na lang abko ti agat bulok. Agat nalais nga ikan. Grabe. Api di nakatamaangot. Sa bagay. Atayumot yan ti agong na. Angin mo, di nala. Madikadi agkaw-kaw-kaw. Madikadi nga agbugbuggo. Grabe. Imbagatan man anusak. Angin, kasanok nga ibaga king kuwana nga saan nga maluksaw. Kasanok nga ipudno king kuwana nga naangot ko dati ko kuwana agat na lais nga ikan. Nga saan nga gumura. Amangan mat no gurain na datat pangisinsinaan na kanya. Unayin. Mananusak pa lang Basta jakkang kanan. Uray pa ka na, jak kaya. Isurat ko man kaya di kinikasin yung. Agpabala ka dakman no kasanok nga ibaga king kuwana. Kasanok nga ipudno king Dayan. Deti na amuak. Deti na angot ko nga agat ikan nga kuka na. Deta, surat akman. Tabaring mabalakadan dagiti viewers. Wen kasin yung dayta tinaduktalak itinobyak nga jakpulos ni namnama nga tay babae nga nakadildilaw no ada mading nga maangot na ngem di namet madilaw ti bukod na nga bagi. Ada na kaibaga kanyak
nga kaubraak nga taga Bagyo. Ado kano ti kakasta nga babae ti Bagyo, saan lang nga Bagyo. Basta ka dagiti lugar nga nalalamiis. Oh, apay met nga kasjay digiti babae iti Bagyo. Pare, adda kami digiti pare, ure kasanot ti kinadalos ti bagi, managindadalos ka. Ngem, gapot kinalamiis ti danom dito Bagyo. Tunggal umisbo dagiti babae, di da kayat kaukawan. Punas-punasan dalaeng. Siyempre, saan mo't nga basta-basta may kat, iti angot na no, punasan dalang. Apay mo't nga di da kayat nga bugwan. Kit naglamiis ti danom. Ha? Wen, madida kahit nga kaukawan no kwa gabutan na namiis ti danom dito Bagyo. So siguro rason na no apay nga atot babae dito nga agat tilapia ti kuka na. Nakakunam lang no kadaldalos, nakabangbanglo, ang ije nga parte na nabangsit. Ta? Di da kayat nga bugwan, nalamiis ti danom. Ha? Kasta ka di? Mana ka ron? Pare, thank you. Hindi naman ka. Apay, pare. Adda ka di amamong nga kasta? Awan, pare. Nasa lutsud ko laing. Dahil di nga rod, ti pakasaritaan, ti parikot ko kasin yung namnamahik nga rod, nga mauray ko, dagiti balakad yung, kadagiti addaan iti nobya, nga taga Bagyo. Nga saan mat nga agat ikan dati kukwada. Anya tir aramiden da, pakidamag yuman mga kasin. Kasanok nga ipudno kinidayan, tinaduktalak, nga saan nga gumurgura, nga saan nga maluksaw. Dahil dalauna iti parikot ko, ket sabay kumakasin yung tamay kadak iti balakad. Kaya nagyaman naglaunay, kadigiti narway nga nagbuya. Agyaman nagmet ti anos ken laing mo nga nangornos ken nang ibasa ti pakasaritaan. Sabi ko mata, saan mo natan nga ipatpatangatan ti pudno nga kinasasinok, pudno nga nagan ko. Ket kababain met. Kababain met, no maamuan da, ti kinatao. Ket maamuan da, nga addaanak, itinubya nga agat tilapia ti kukwa na. Sabay ko mata damit na ibati na nga adal, liwliwakan pagsalmingan ti biyag ti surat ko kadagiti padak nga din nga kinagbuya. More power to your program. Saan nga dati kilikili power kada selang power. No dikit power nga agtuloy-tuloy ti panagserbiyo kada kami. God bless everyone and mabuhay. Ito'y pagayam yo nga padang Ilocano nga tubo iti Alaminos City, Pangasinan. Nga itagda market at dito'y Baguio City. Alvin. Thank you so much, Alvin. Di ba nang iburay mo kada kami ito'y pakasaritaam? Kat sabi ko makaana ito digiti balakad nga gapo ka digiti viewers nga nakapadasen nga naadaan iti parikot akasta. Bueno ka digiti viewers tayo nga napadasan dan nga naadaan iti agat tilapia. Ay agat ikan. Agat ikan nga kukwa. Ket doan nya mo tinaramid datap no mapukaw deta nga angot nga agat ikan. agat ikan. Api ngamin nga kagura yung ti agat ikan ko nakaim imas ti ikan. Alright mga kasin, mabalin yon nga iya blat dagita balakad yo. Bayatan